Murungamiri munene wa mbondi ya wandikani kaunti-ini ya Meru niwe Virginia Kawiria norite mwingi kumenyera kwithirwa jukiairwa kunenkanira mbeca bakiro bakae watwanya twangugi. Augite interview ciao iria igetana mbere mwanka tariki 8 cia mweri twitite ni ciotheri akienda kinya mbeca kuongerwa kirindwangi cia thirikari akiuga imwe ciri na unyubwa riti ngugi. Muthuru Muriuki hari na nteto tariria. Bisa munene wa mbondi wandikani nene kaunti Meru no Virginia Kawiria augite nandi kwina andu babengi bakwairwa bakaita mbeca nikenda bomba kwandikwa ngwinde ne kaunti Meru akiuga ja mbondi utie mbeca bagwetiwa kira andu bara bonthe bakunda kwandikwa nene kaunti Meru. Awangi twithirite twina challenges kuigua antu bakiuga itwandikanire tene ti uma i process yenderete na antu no bakuiwa mbeca na economy bara bethara bari ome igitara kwandikana gukwenderea bakira kwandikaniirwe utukandikwa atije muntu tukwenda kwira the public that process is free and fair antu bakae wangugi uri ku qualify na ba avoid kunenkanira mbeca iri gwitwa na ukinya bamwe antu bati kumenyeka na ritwa ria board members kote muntu bondi etumite no timbeca ikuriwa kenda muntu andikwa akiwa mana bobo para kwekurikia kutwariti ngugi bara bakwenda na mbere muthia mweri jwa 5 bara baketha bakurukite bakona kanya kagwita ngugi. Process ni enderete, interviews ilithira tariki 8 cia mweri jwa 4 after which mbondi igakarante ya analyze results cia every candidate bagite process inge twitaga selection kenda riu ba identify who are the successful candidates for the jobs that have been advertised. Wito kwirigira interview ikithiraga around mweri jwa 4 gatigate mbere mweri jwa 5 jothira most likely mbondi ikethe go communicate to the successful candidates. Ene amana bobo akethwa kiromba county assembly ya Meru amana otongire ba county botikira tibu kongera ritingo inkoruki nonto kweno batu utukuromba nonto kinya thai antu bara tukwandika ibaka isana batimbotethia shortages ira twenacio thirikari yetu amana county assembly ya Meru na the relevant departments baroketi mbeca kenda in the subsequent financial year kumba kuandikanwa tunyia the joblessness in Meru. Ko it is our prayer ke thirikari bone ora tumba kuongera budget kenda in the subsequent year na years tumba ko keta especially kire area oritingo ibo kwendeke kanainya na muthiene agwa mathuria chief officers baraba itangio bisine ngavana no ngavana akiwenka wina watho botu mataratara juju bita na mbere bwega. Process ya mbondi ya appoint chief officers yamba area na ofisi ya governor aka-identify need agatumira bond request bagita the recruitment process na bakagita recommendation back to the governor ankwenda go confirm bond etena the sole mandate to appoint the chief officers on to interviews ichagituro sometimes during this term na tutamenya so far teba uteto ishaga appointment letters for the chief officers tute kumenya either a contract cia wichithiri no tute bautu twabaere but office ya governor if the contracts expire ingwite kia kajuke the appropriate action. Muthuri Muriuki wa TV Mutiriro Kangangi.